Nandam chiao na mo hong hi kulanga Dipa kulali hong pang thar ngai ti ding in kanin som than na mai ngun thabor kasi Chenlong Khopi Victoria Kempong Kam A SSPC Ral Kapni Ja Fighter in Bomman Thak Chen National Army CNA Munpi A Umnak Chenlong Khopi Victoria Kempong Falampeng Haimol Khwa A SSPC Ral Kapni Ja Fighter in Bomboi Ni Tiang An Thak Khong Twal Chungmi Li Thonglak Nak Shampi Ni Lungmali Phosa An Chim December kula thum Zinglei Thawngchimnak pahnih le sominga shonga khan Victoria Kempong I a ummi Falampeng Haimol Khwa A SSPC Ral Kapni Je Fighter in Bomboi ni an thlak I twal chungmi nunnak liam mi anum sholo nga in lo rok mi a tia thai si Walong thong kan thei le changka in bomarak tla chol bom hi valai aphaklan a apuak mi kan lo dar SSPC ralka bom thak nak in tol chung mi nun nak liam mi kanum sholo na in nak in arok mi tu chu a I aro ning an fak tuk lem lau SSPC ralka pi hin kuchung a selo in kopong kam a thak an tip mi sido a si tia Haibol Khwaboi Pani Lungmali Phosa Achim SSPC Ral Kapni Boman Thakna Khaimol Khwa Hi Victoria Kem Chinlung Khopi in Thantlang Peng Thimhol Khwa Lei Kalnak Lampi Chung I a ummi Falam Peng Khwa Pukhasong Asi Tia Kanthai CDF Complet ni Chim Brotherhood li ICNCC a Palai an Thami Pol an Din Tar Chungha ULAA sin a leiba an ngei mi vialte zong chamding in timlam nak an ngei Chimram Complet Peng Chung a Shambud ni Chim Brotherhood Chungtal CDF Complet ni Chim Brotherhood CB le Interim Chin National Consultative Council ICNCC sin a Palai an Thami nga chiao khachu an din tar chung na kong CDF Complet Promwang tu ni Lungmali Phosa Achim December ni lai khat ni a an tua mi Complet Peng zata ukhroi na kong le rumven na kong he pe lai in tomberwa na an tua lewa khan Chim Brotherhood le ICNCC a Palai an Thami khachu din tar ding in sai phai nak an ngei tia thai si Chim Brotherhood le ICNCC a kan thami na palai pol hi township conference ni ruanwao an pirmi na an si tomberwa na kan ngei nak a chankar lak chung din tar hading in bicha na kan to mi asi Chim Brotherhood le ICNCC chungtar in kan chuak I kani din ti nak aselo tia CDF Complet in chim nak mol ngei tu Salai Peter Tai Shrini Lungmali Phosa Achim Chupin a Complet Khopi Laknak I Adi Helmi Leiba an ngei mi vilte song Complet Peng Zatla Ukshoi tu Phule Runven nak Phuni Chamdi ding in Bicha nak an tua tia thai si Complet Khopi Laknak a Adi Helmi le Leiba dang zong hi an mani chamding in Bicha nak kan tua kan thai ning a chun leiba hi singthong leng in an ngei chu leiba chu chamding in timlam nak an ngei liopi asi atam deuh hi rakhai ral ka BLAA sin a an ngei mi asi tia CDF Complet in chimnak no ngei tu salai Peter Tan Shweni chun achim aliam cha thongni kulali kum December kulani ni a khan Complet Khopi I a ummi SSPC ral ka pol chu Khopi chotak in anzam di cha a Complet Penchung a SSPC ral ka pol anum ti lau I Chim Brotherhood chungtal CDF Complet ni pezul in zatang khoi nak an kalpi cho ma tia thai si Chim Brotherhood chungtal MDF cha a ULAA ni tangka singkul bomnak an pek Rakhine Ral Kap ULAA Vice Chief of Staff Dr. Newton Au I Lupong Phu The Hwai Rebel Puni Chim Brotherhood Chungtal Asimi Maraland Defense Force MDF 2 Tangka Singkul An Bom Na Kong Thai Si Lupong Phu The Hwai Rebel Puni
MDF ral kap na chung in paudo thlennak I kumchewa pe tu na cha ti in dot na khe tupong phu the variable cha ok pakul sal pakul le tangka singkul bom na nan pe mi chu MDF MTC kut a tlamting te in a phan chang atu bantuk in bom na akan pe tu tupong phu the variable phu chung a kanelom tuk sing shan tia Malaland Defense Force MDF ni December kula thum a anlunglop na anlangter MTC MDF chu Rakhine Ral Kap ULA he atang timi NCE ULA ni Shyam Nam anbop na pin a Ral Kong Ram Khel Kong le Ukhroi na Kong Zong a anbop pa ton ha I Ruat nak an cheu pa ton ha tia thai si chuban tok thiam in alon chia November thachunga khan tupong phu the variable phu ni ULA he tangti phu asimi Chim Brotherhood chung tau CNDF song tangka sing somli le chawk zai mazet an rakbom na tia thai si tupong phu the variable chawk chu Rakhine Ral Kap ULA Vice Chief of Staff Dr. Newton Auni Pado Thamnak Chan Chunga Hin Atial Mi Asi I Rakhine Le Kolcha in Anchua Mi Cha Ok Pakhat Asi Nidim Khopi Chawza Renton Velte Chu Vot Thak Di Ding in SSPC Ral Kap Ni Anthi Phai Na Chiram Nidim Khopi I Mi Chawza Renton Velte Chu SSPC Ral Kap Ni Tuan Kim Mi Dawtla Lo Thim Nak a Vot Thak Di Ding in SSPC Ral Kap Ni Anthi Phai Na Kong Wal Chung Mi Na Sin in Thai Si SSPC Ral Kap ni aralai mi December kulariat ni a tuan tim mi avoy khat nak thim nak a chawzarian tuan asimi pau ni vot thak di ding le vot a khalo mi pau chu mai lai I boy bai nak a chu atik a nan ma te in tuan pau nan ilak a hau lai ti in SSPC Ral Kap ni anthi phai na kong tidim peng ngandam nak sung ni an lak ter chupin a nolan chuami a chun Tidim peng ngandam nak sung rian tuan tu na ni vot nan thak tik a ID mapung tin le chawza rian tuan tu sina ka song nani kan di lai I chate in vot nan thak di lai ti song a tal tia VOC le khnong tum media ni an ter tidim peng tual chumi pakhat song ni atu bantuk in chan chua an ti mi hi adik mi asikau hi si zung rian tuan tu na cha a an chua mi asi I adang zung rian trong pol zong nan thak di lai an ti na ti in kan thai tual chung mi na chu zaitin da an kan ti te lai ti mi tu chu kan hal khawri lo tia achim SSPC Ral Kap ni dawtla lo thim nak tuan tim mi chu aralai mi December kulariat in thok an tim I avoy khat nak hi ha khali tidim khopi a tuan tim cha a atu hi a hlan kan in vot an thak tar ngai chang na Chunhu a avoid ni na tim nak chu falam tan zang le thantlang khopi a tuan tim kong SSPC Election Commission ni an thanna in chiram thlang lei palawa matupi kaplat le minda pek chunga chun thim tua an tim lo kong SSPC Election Commission ni an than mi in thai si Chiram dal in Myanmar hunke pa SSPC chungtal pakua an tlai than na minung parriat miza pisin a ani frontan Chiram dal in Myanmar hunke pa tu kum thong ni kulanga December thla azar ni nak chunglong a khan dau thlan nak shamplai phunha ni SSPC Ral Kap chungtal pakua an tlai na I adang SSPC Ral Kap chungtal pariat song miza pisin a ani fron kong People go post ni athan miza pisin a afon ni SSPC Ral Kap hi chiram a minung pat ni sagai ram chan a minung pakhat le magoi ram chan a minung pakhat ni im andi lak fon minung pali an si I andi lak hin sham in SSPC Ral Kap a lutaratong mi an sin na
chuban tukhiam in sagai ram chan a SSPC ral kap kutlang P2 sipali zong mizapi sin a ani fon chupin a December kha azar nak chunglonga hin tawthan nak shamplai putani SSPC ral kap ante mi na chu Shiraram SSPC ral kap pakhat le sagai ram chan a SSPC ral kap kutlang P2 separate in andi lak fon minung pakwa an si kan lang tar mi chajin hi kan si kho chung in kam khop sot mi asi I ram atunak in miza pisin afon mi le tlai mi an tam deuh kho mi asi tia people go post mi athat mi tau chi tu kum thong hi kulanga January thla in December thla chan chau tianga hin dau thlan na shrem tai phunha ni an tlai mi hna le miza pisin afon mi SSPC ral kap chungtal minung thong ni jali som sari pakhat an si chang tia people go post ni an than mi in thai si tang ta peng umun khwar mi SSPC ral kapol lu no in an ka na I minung pal ruk an thi Mandalay ram then tang ta peng yung si chi khwa umun khwar mi SSPC ral kapol chu to chung shem plai tang ti phunna ni lu no in an ka na I SSPC ral kap chung tal pal ruk an thi kong mi chia peng kong battalion pathum ni Nizan December kulathum an than December kula khal Zinglei Thawngchimnak pangala chiu shonga khan tang ta peng UCG khwa upuna khwar mi SSPC ral kapol chu mi chiam peng kom battalion pathum in deputy commander kominta chi shroi mi dau khan nak shem tlai tang chi phana ni luto in an ka tha cha SSPC ral kapal ru an thi I shem nam tlom palle ral kap thuam zai mazat song tang ti phunani an lak chi kho tia thai si to chung shem tlai tang ti phunani hun thum kani then I kan lu to na hi asi ka daw nak chan chunga hin SSPC ral kapal ru an thi I yamma tor mi song an tam ngai pin shem nam le ral kap thuam zai mazat song kan lak chi kho chu ka daw na ka chun tang ti phulai im ral ka pakhat ni ramle mi phuncha anun na kapek I ral ka pali ni hliam han torve SSPC ral ka umpun khornak chu kan la kho deng mang chang na in meithal kuan kan ni zat lo cha tang thi phunna ni nu kan pil tak than ha ka daw nak achua nak hun ha SSPC ral kap ni ral tuk nak wan long pakhat le Rashut pali in boman thak ya min chia peng ko battalion pathum ni an that ni an lang tau chi tuzin kan Thawngchimnak chu ma vial in kan dong tari lai lungmali post Facebook like follow le YouTube channel subscribe ro to apyak chiao ding in kanin som ha